Assalamualaikum туугандар. Курутстанак курутта колоктойт турган автоматический иштейт бул. Ал иштеткенин текшерип көргөбүз. Кандай иштеген? İşte İslam. Başladı. Çıkan grupların göreceğiz. Şurada ıslanaklar casayız tutanlar. Otomatik işte öğretiyoruz işin. Siz ben salıp koyasın. Kararıp öğretin. Bişkek'te casayız. Istanak gerek olsa çalarız zaten. Casap veririz. Taylanı bir kara koyup bir öğretir işte. Bir saatte 50 kilogram. Vallahi kompresörle işte. Kompresör boş biraz. Siz bu azırak olarak ama içimiz olacak bu. Siz ben topturup koysanlar batırak çıkarak. Assalamualaikum tuğanlar. Mınандай станок жасайбыз. Kimge gerek bolsa kayрылыңыздар. Bu автоматический kurutta koloktoyt турган станок. İşletip gördük. Жақсы иштеди, Кудай кааласа. Өзгөнгө кетет бул. Заказ менен жасалды. Өзгөнгө жиберебиз. Уну алсаңыздар ошо акча төлөйсүздөр буга. Обед сурабайт сиздерден. Бул кандай сурабайт. Күндүзү иштесеңер, күндүзү, түн иштесеңер, түн иштей берет. Бүгүн дем албайлы, чарчадым дебейт бул. Айлык бербейсиңби дебейт, иштей берет. Кана иштет. Şunda işteyt mi? Nalar ne kadar casa var, bunker, sünkerler. Şuna kurut. Da kompresör men işte. Kompresör hoş biraz.
салып койгон баракат туттук кой. Мына туугандар ушундай иштейт, самый простой жасалган. Бузулат турган жерде эле жагыш иштей берет ушундай элечи. Керек болсо телефонго чалып заказ кылсаңыздар жасап беребиз. 26 март 2024 мына чыгып аткан куруттарды тартып